Ialoca 35 milyon pesos al gobierno local con el Bureau of Fire Protection na siyudad para comprar 5 nuevo fire trucks. Esta el noticia anuncia si Fire Chief Inspector Clincha, el acting District Fire Marshal. Asigun con el District Fire Marshal, grande ayuda na dila logistics considerando basta subí el incidente de quema aquí na ciudad. En antes se anuncia también el nuevo Fire Marshal, tenía el total de 96 incendio y ocurrió na ciudad. Dentro de mes de marzo, 50% del quema amo por causa de faulty electrical wiring. El inspection during renewal of the business permit must be done prior to the issuance of the fire safety inspection certificate. It's a regular inspection during the start of the year during renewal of the business permit. Pero on a regular basis tiene kita talama periodic inspection. Depende na si business establishment tiene kita inspections for the issuance of FSIC during the renewal of the business permit. Tiene naman kita inspections, periodic inspections anywhere after the renewal of the business permit. Pwede kita man go around niya tayo na datong business establishments. Asigun na BFP regular el dila chequeada ng mga establishmento sita kumpli estos con el Fire Code of the Philippines. Gilbert Manuel, Dateline, Zamboanga.